Nov stan, stari problemi. Pogledajte na koje se sve izazove nailazilo tokom dizajna ovog interijera i kako to na kraju sve izgleda. Retko kada vlasnici stanova budu kompletno zadovoljni s rasporedom i veličinom prostorija u novom stanu. Slična situacija se zadesila i u ovom domu. Kupili smo stan koji nam je po kvadraturi odgovarao, s tim da nismo bili zadovoljni sa veličinom dnevne sobe. Rešenje stiže angažovanjem stručnog lica, arhitekte Sonje Brstine, specijalizovane za dizajn interijera. Ovaj put moj zadatak je bio da rešim funkcionalno stan, tako da od relativno male dnevne sobe i relativno velike kuhinje napravim jedan prostor. Odlučeno je da se zid između dnevne sobe i kuhinje sruši i da se kuhinja skrati za 50 cm. Na ovaj način dobijen je prostor za smeštanje televizora kao i pozicioniranje trpezarijskog stola odmah uz kuhinju, gde mu je i mesto. Pošto je stan rešen funkcionalno, prešlo se na dizajnerski deo posla. Htjela sam da bude moderno uređen stan, da bude udobno, svedeno, svetlo, kako bi se dobilo na prostoru. Koristili smo svetle boje na zidovima i jako puno indirektnog svetla. Velika količina indirektnog svetla u ovom interijeru podiže kvalitet prostora, baš onako kako su vlasnici želeli. Osnovni moj zahtjev je bio da bude dobra rasveta. Pored efektnog lustara iznad trapezarijskog stola, veoma interesantna rasveta primenjena i na plafonu iznad sofe u dnevnom boravku, koja usmereno baca svetlost, čineći da slike izađu u prvi plan. Međutim, jedan drugi element krade poglede. Ključni dekorativni element interijera jeste zid od drveta koji smo napravili od univera i dodatno ga naglasili indirektnim svetlom u vidu LED traka. Kako bi se rešio detalj stuba koji je virio na jednom od zidova dnevne sobe, deo zida je poravnat gipsom pod kosinom, a ravan iza obložen je pločama od univera. Tako je dobijen nesvakidašnji element u interijeru koji podiže vizualni kvalitet celog stana. Međutim, tu nije kraj izazovima. Želja vlasnika je bila da dobije što više prostora za odlaganje. Tako smo u okviru spavaćih soba predvideli velike ormare, u čijem sklopu smo smestili radni sto. Pored toga što je prostor ispod prozora iskorišćen za smeštanje radnog stola koji je sa obe strane zatvoren ormanima, i u spavaćoj sobi koja odiše nežnim pletama boja i finim teksturama, napravljeni su garderoberi po meri koji su izgleda ostali nepopunjeni, bar za sad. Tako da mogu reći da sad imam više prostora nego što mi treba. I tako je dobijen stan u kojem je maksimalno iskorišćen svaki kvadratni centimetar, stan koji deluje svetlo, stan koji deluje moderno, ali pre svega nenametljivo. Izgleda su svi zadovoljni.